So namhlanje sifikile ke namuhla emphakathini waselindelana. Manje le mfene mina ngokwami ukufisa sengifisa ukuthi ibanjwe. La emphakathini kunokuhlupha kwemfene kanye nengane. Ngingomunye wamalunga ala emphakathini athinteka kulolu daba. So le mfene le iyasikhathaza. Mina ingikhathaza kakhulu ngoba uma ngabe ukhona umakhelwane okhalayo sizosukumela phezulu ezomphakathi. Masifika bonke abantu bakhala ingane ziyakhala ngokuthi ayabalala ebusuku abantu baphapha ngishobelele ile mfene. Le mfene ivula namabhodo. Kulandelelwe ngendlela eyiyona yona emthetho ngoba nazi ilwane siyezwa kuthiwa nazo phela zivikelekile emphakathini ngoba isibathusa abantu abaningi kodwa mina kwangithusa kakhulu ukuthi ngiyibone ngamehlo. Athi kuyiyo leyo mfene sisukumele phezulu ukuthi ayigodle kanje iza kumini ibambe. Siyanibingelela ke futhi babukeli lapha emakhaya. We are back at it again intombi yako Job koMondisi. Igama lami mina nguLebo kaSithole. Ngiqhamuka khona from Umlilo TV, previously known as Aheko. So namhlanje sifikile ke namuhla emphakathini waselindelana. Ngemumva kwami kunobaba wobhuti bakhona la emphakathini nabo ke sizozwa uvu lwabo okanye icala like iside labo ukuthi bathini ke njengoba sazi ukuthi ke la emphakathini kunokuhlupha kwemfene kanye nengane. So manje sizozwa ngabo ukuthi kwenzakalani kuningi nje basibhalile futhi safika sesizozwa ngabo ukuthi baziphi inhlelo ke manje ukuthi kwenzakala kanjani. So manje ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ni like and ring the bell. Angithi niyakhumbula ukuthi mina nganithembisa ngathi ngizohlala njalo nginiphathele ukuthi kwenzakalani kulomphakathi kanye nodaba esisiqalile since besibhalelile ukuthi kunemfene la ehluphayo kanye nengane. So manje sizothatha kwabanye bobhuti noma obaba besichazela ukuthi kwenzakalani sizwe ngabo. Angeke bezokhulume bonke ke njengoba bebaningi bazosho ukuthi kwenzakalani. Baneyinhlelo eziningi ngokuthi beyibambe ngizozwa ngabo nokuthi itholakale baphinde besitshela ukuthi bihlupha kanjani emphakathini. So manje sesizozwa kubona ke ubaba ke kanye nobhuti. Phinde ke futhi babukeleni phinde nginibingelele la siphethe elinye ilunga lomphakathi njengoba nazi ukuthi baningi bahluphekile la emphakathini. Manje la ecela kwami khona ubhuti nawe uzosichazela ukuthi uhlukumezeke kanjani kwenzakalani emphakathini njengoba nazi ukuthi bahlushwa imfene plus ihambana nengane yayo. So manje sizozwa ngaye ke ukuthi kwenzakalani uzwani uboneni and futhi baziphezulu kwaziphi izinhlelo zokuthi beyibambe okanye kube khona okunye abakwenzayo okuningi futhi thina sokuzwa ngabo njengelunga lomphakathi okanye njengamalunga bomphakathi. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila siswena. Nami ngiyaphila. Sacela ukuthi uyibike usho nawe ukuthi ubani futhi kwenzakalanda emphakathini njengoba nisibizile ukuthi ninanihlushwa na imfene. Mina nguNhlakanipho wakamkhulu Sibongo. La esikhathazekile njengomphakathi. So mina ngumuntu ongabe isikhathi esiningi khona la emphakathini ngiba ngaso isikhathi sami umsebenzi wami ngisebenza ebusuku isikhathi esiningi. So la kuwe la ngange off khona ngilele khona kwakhuludela lemfene sengizwile ngayo bayibika lemfene la endaweni kodwa mina ngoba bengakazi ngiyibona kulama 3 weeks ago lemfene le sazavuka somphakathi ngokwavuka wonke umuntu la yakhulude ngezwe khonkothi izinto zabamakhelwane akufuye nazinjalo la ngihlala khona mina la emzini noma ngifuyile uyabo. So kodwa ngiphethe kabo bayasho makhelwane ukuthi ivula nelokhuzana namabhodo uyabo. So mina ngiyangikhathazeke ngoba sizele mesihamba siyophandela izingane zethu. So ithina kufanele sivikele umphakathi uyabo. Okay. Manje okay ngicela kufanele sivikele umndeni yethu. Manje umndeni yethu msihambe siyosebenza thina imndeni yethu uzokuseni iyaphazamiseka uze ngamakhola usemsebenzini. Leyo nto engiphatha kabi la mina ngiphethe kabi nje leyo nto lokuthi manje le mfene mina ngokwami ukufisa sengifisa ukuthi ibanjwe ngazi ukuthi ngenzeka kanjani noma mhlambe labantu abasebenza elwaneni sengifisa befike kule ndawo yethu esihlala kuyo basikhathazekile somphakathi la. Mina wami ngifuna ukubuza ukuthi wena mawuthi ufuna ukuthi befike bezoyibamba ngoba manje ngiyabona ninsizwa niphelele la nikhona nonke manje uma befika bona nifuna ukuthi bezonilekelela okanye nifuna ukuthi mase nibambile befike bona bezoyibona ngoba phela kade kwasenikhala futhi alukho nanosizo bekade nilithola. Ngokwami ucabanga sisi ngiyajabula ngoba sekufike wena kule ndawo mhlawumbe ngibona ngathi isisombululo soqhamuka ke manje
ngoba la futhi ihlupha kakhulu ebusika yabo lokho kwenzeka ikhunkhula le ndawo sisi ngikutshela angazi noma labantu ababehlala lana bahamba bashiya imfene zabo la uyabo so manje le mfene le iyahlupha ngoba ngizwa kuthiwa ihamba nengane uyabo so le mfene le iyasikhathaza mina ingikhathaza kakhulu ngoba mina nginomuzi nginezingane nginomfazi so uma ngilapha mina ngisemsebenzini ngizongophandela bona bona mase bengifonela bethi bahlukumezekile mina angiphatheki kahle lapha so kuthiwa kunemfene la akangenike ngisezwe ngomakhelwane uthi le mfene ivula namabhodo akafikile lapha kwami le mfene kodwa mina bengifisa isisombululo ukuthi le mfene kuzame uhlelo engenzeka ngalo ukuthi ibanjwe ngoba ngizacabanga ngithiwa ibanjwa nangeinsipha ngazi simane senze nje ngoba la emphakathini ngibona ukuthi kwa angazi amaphoyisa azongena nilento kwa mina kunabantu abasebenza elwaneni abafundele lokho bezama ukuthi bebe nathi la yabo sigade lemfene ngoba isikhathi mina sengize ngasishokunisha ngingedwa nje ukuthi isikhathi ingane yami after 8 ayiphumi yodla eminyango yabo so ngiyafisa umphathi wonke la sesikhathazekile asalali thina kule ndawo ukuthi wonke umuntu after 9 abesendlini after 7 abesendlini kuze kuzophepha ngoba into esibalekile ukuphepha kwethu asazi ngoba asazi ukuthi noma iyathakatha noma kanjani imfene akekho umuntu ongayisabi kwanza sicela nje ukuthi uhulumeni noma ingeneleleke ngendlela yakhe azongenelela ngayo mina ngifuna ukuthi kube nendlela esizoyibamba ngayo lemfene mina sengicabanga nezinsipho ngoba ngangizwe kudala ngisakhula nami ukuthi imfene ibanjwa ngezinsipho ngoba kunohlelo mina sengilicabanga ngokwami ngingane impela kodwa kunohlelo ngicabanga ukuthi lemfene fanele sibeke izinsipho la mase siphathe induku asinayibhanga siphathe induku mhlawumbe soyinqoba nemkhonto ngiyaphela lapha bazokhuluma abanye abahlukumezeke njengami la emphakathini asalali kule ndawo Hey, niyayizwela ke lapha babukele ekhaya ukuthi nelinye ilunga lomphakathi lalo likhathazekile njengamanye amalungu omphakathi kusho ukuthi lemfene iyuhlupho olukhulu la emphakathini. So manje sisazophinda futhi sizwe nangabanye amalungu omphakathi ukuthi bona bafisa ukwenza njani. Niyezwa kubhuti la ecela kwami naye uyasho ukuthi ukhathazeke kalendlela akasazi ukuthi enze njani ngoba uthi noma ehambile ayosebenza asale sefonela kuthiwa na imfene iyahlupha lapha. Akekho umuntu ongayisabi imfene kwaye mina njengoba usebusuka nje ngiyasaba nje kwemina nje manje kodwa ngiyayithemba nazi insizwa la ikhona sasizwa la ngomunye ukuthi yena uthini nangokomunye ubhuti la eceleni kwami naye ke naye usezolibiko lakho udaba njengoba nazi ukuthi bamalunga omphakathi ahlukumezeke kakhulu ngesimo semfene futhi nakhona ihamba nenganyayo so manje nawe uzosichazela ukuthi kwenzakalani and futhi uphezulu kwaziphi izinhlelo naye ufisa kwenzakaleni so manje bhuti ngisacela ukuthi uzibike usho ukuthi kwenzakalani. Sabona Dadewethu. Yabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lami ngonkululeke Sibonga Makhoma. Khona la emazimtoto elindelana into Zuma. Yebo. So ngithinteka la odabeni lwelokhuzana lwalesi sizilwane lesi esesihlukumeze kakhulu umphakathi la. Ngingomunye wamalunga ala emphakathini athinteka kulolu daba kangangokuthi mina ngomuntu nami osuke ngekho. Kodwa okwamanje engisakutholile noma ngikuthola la ekhaya nami mangekho ezomfuthu kade libeka udaba lakho umchundo mina ngomuntu oyayebuye ngekhathi za late ngihambe ekseni ngibuye ebusuku ngisebenza kuze belithanyana so nami ngingomunye wabantu obesenalo ulwazi lwesilwane noma ngingakasiboni so nje ubona ibandla ligcwele la siqoqene nalo besiphunga lona udaba olukanje oluthintana nawo umphakathi noma nayo indaba yomndeni ngenxa lesi silwane esesihlukumeza kakhulu imindeni yethu. Niyezwa ke babukela ukuthi ke uthini nayo ibhodi mina manje mina embuzo enginawo manje ukuthi njengoba behlangene la ikona kuphi bona abanezinhlelo zakho ukuthi bekwenze bafisa ukwenza njani lo bona futhi usizo abanalo emphakathini kodwa ke kuzosichazela ke njengoba nami sikimbuzile ngiyathemba ukuthi nani wona mbuzo nani beninawo lo since nabona amadoda ephelele ehleli la. Ngicabanga ukuthi njengoba sihlanganise umphakathi mhlambe uhlelo esinalo okwamanje bekuwukuthi ake sihlangane uma ngabe ukhona umakhelwane okhalayo sizosukumela phezulu ezomphakathi sibone kwenzakalani uma ngabe uhlambe kuyenza mhlambe kuyasehlula lokho kodwa kwamanje ngoba sikakahluleki besingakaze sibe nawo isinqumo esisithathe namhlanje lesinqumo esithathe namhlanje ukuthi ake sihlale phansi sithi kunikeza isikhathi mhlambe ngabo 9
uma ukhona umakhelwane okhalayo sobe sisiphuma sonke sinikela khona sibone lokho esizokubona noma lokho esizokufica sizobona manje esomelana nawo mhlawumbe kuzoma kanjani bese lapho. Okay, mina futhi okunye ngifuna ukwazi ke ukuthi njengoba nazi ukuthi lemfene kuthiwa ihamba nengane yayo ilona luphi wena mhlambe isigameke seke senzeka endaweni ohlala kuyona emzini wakho okanye kuwena kwenzakalani wake wayibona wezwani yake yakushaya ngeke kuthiwa iyashayana ke futhi ingena nasemakhishini yajikisana endleleni ngeza nje kuthiwa khona namunye ubhuti wayethi nje edlele yamshaya manje nami ngifuna ukwazi mhlambe nawe una story unalo ulwazi une experience ukuthi kwaye kwenzakalani ngale mfene le nanengane yayo ke nje mina ngifuna ukwazi nanengane yayo siyokwenzakalani ihamba nayo kanjani makwenze njani njengoba ngokuchazela ukuthi mina la kumina bingakafiki kwamanje okunye nokunye mhlambe sizokuthola ngabo omakhelwane labe sebebangenelwa uyena mina ubengakafiki la egcekeni kodwa ngokuhamba kwesikhathi sizobona njengoba ngitshela ukuthi la sizofike sibone lethina ukuthi kwenzakalani nengane kanjani kodwa futhi khona okunye kufa ukwazi akakwazi ukuthi abe nengane njengoba sibala ukuthi mhlambe lento mhlambe sino 5 to 10 years noma ubeyifihlile usho sekhishwa indlala isisu umnikazi wakhe kusho akekho la umnikazi wayo usho njengoba njengamanje ihlukumezekile nje ilambile ngoba bathi usuke ephantela ingane kahle into ebalekile nje besuke eshaya la abantu abawomama ufika aphakela ingane anikeze ingane eqala ukudla engisakwazi lokho yebo hayi ke sazi ke mhlawumbe ikhethimizi sikwazi bani hayi guys lalela ubukeli so manje nangubhuti useyasho ke nokuthi bekakaze aza izwele ukuthi kwenzakaleni ayikaze yafika kana experience nolwazi futhi olutheni oluningi ngoba ayikaze zifike endlini yakhe shuthi usanenhlanhla ke yena kodwa unalo ulwazi ngokuzwa ngomakhelwane ngoba iyahlupha emphakathini futhi akukho la engahambi khona idlula yonke indawo uyasho ke futhi ukuthi bakhempile okanye bakhona angazi bafuna ukwazi ukuthi bazowenza njani kusizeni umphakathi so manje mina njengoba ethi ubhuti yena umuntu osebenzayo mhlawumbe ilona lephu mhlawumbe usiza ngalenze mhlawumbe usengathi makufanele alale aphumule ebese athi ngengilale ngenzela ukuthi ngikwazi ukusiza ubhuti ngisize nobaba ukuthi sizokwazi ukuthi sibambe lemfene le ilona lephu usizo ubona ukuthi ungakwazi ukuthi ulifake emphakathini usizo phela solicela ukuthi sihlangane sisonke siwumphakathi njengoba ngichaza nje ukhona ukuthi sihlangane siwumphakathi sizame ukuthi uma ukhona umakhelwane simzwa okhalayo noma othi khona umsindo enguzwile ngala kusho la kufanele siyodlala ngakhona amasozwela ngakhona ukuthi kwenzakalani niyayizwela ke babukeli ukuthi ke isimo hleze sibucayi ke la lomphakathi lo so manje sesizozwa ke ngwelinye ilunga lomphakathi ukuthi lona lithini futhi lizimisele kanjani sizwe futhi ukuthi lona sekuhlukumezeka kangakanani emphakathini walo phinde futhi nginibingelele lapho babukeli okunye nje njengoba nginibingelela ngifuna unikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukulike ukusubscribe nokuring ibell so sisakhona ke futhi emphakathini waselindelane lapho abahlushwa khona yimfene ehamba nengane yayo so manje lacela ngami futhi ngiphethe umunye ubhuti naye uzosichazela ukuthi kwenzakalani unayiphi experience yena ngale mfene futhi unazi inhlelo yena zokuthi kwenzakaleni sesizozwa ngaye ke futhi ngoba phela sizwa ngabo thina sihambi sifikile la konke sikuthola kubona so manje ngizombingelela ubhuti ngimbuza igama mase yaqhubeka kangichazele ngodaba esize ngalo sabona bhuti njani yebo dadewethu njani na ngiyaphila mina yebo ngumfo kaMakhoba nje khona nami la emphakathini wakhona la elindelane eToti cha impela udaba lemfene hayi wonke umuntu umakhelwane la uyakhala ngalemfene masifika bonke abantu bakhala izingane ziyakhala ngokuthi ayabalala ebusuku abantu baphapha mangishobelele ilemfene manje udaba lakhona sithi lifuna ukulandelela ngoba lukhomba ukuthi imfene phela isilwane singaba ingozi kubantu ikakhulukazi khona izingane lana abantu abaningi abekhona besifazane insizwa ehlele zisentabeni ziyophanda ngaleyo ndlela ekuphandwa ngayo amatoho manje ngendlela esibuka ngayo njalo masifika la emphakathini umakhelwane ubikela lokho ngalemfene uthi uyangalana nalo makhelwane ubikela ngalokho ngalemfene emphakathini abantu abahleze bekhona endaweni mina ngokwami ngiyabuka
ukuthi le ndaba yemfene iyingozi ngoba nje bakuthiwa inani engane ephakathi nje nakusho ukuthi ukhona noyise mhlambe singayo akakabonakala mhlambe wesithathu futhi lezi imfene izogcina seziningi yebo khona ngiyezwa kuthiwa nekhona indlela eseke kwalandelelwa ngayo ukuthi kutholakale laba abahlolayo ababonayo ukuthi eneke kuzwakala kungathiwani ngendaba lemfene ngendlela abasho ngayo bathena lemfene ayisenabo ubungozi obukhulu kangako ngoba ikhomba ukuthi umnikazi wayo ngathi ayisekho eduze kwayo kodwa manje ikhomba ukuthi kufuneka kwenziwe iplan ukuthi ingakhalinywa kanjani manje masibuka mhlambe kuzofuneka uhlobo lwamaphisi akhaliphile akufundele indaba ukuthi singanqotshwa kanjani uhlobo lwesilwane olufana nemfene kuphinde futhi kulandelelwe ngendlela eyiyona emthetho ngoba nazi izilwane siyezwa kuthiwa nazo phela zivikelekile emphakathini kufanele kube ukuthi mhlambe sithole laba abaziyo ngezilwane abazokwazi ukuthi mhlambe makufanele ikakwe ibanjwe itholakala indlela ukuthi iseveke njengesilwane ibuyele eceleni ingabi uvanze emphakathini ngoba siyezwa kuthiwa ngathi ayisenabo ubungozi ngaleyo ndlela indlala nje eyikhiphayo ekhaya ebisigcina siyophanta ukudla kubantu okusho ukuthi njengesilwane kufuneka kubonakala lapho ukuthi kuphi okufanele kwenzeke noma mhlambe iyazingelwa amaphisi noma mhlambe bese udaba lwakhona lubikwe kulabo abezilwane bekwazi ukuyibamba angazi ukuthi lapho mhlambe ngenzeka kanjani ngoba impela abantu mawufika abantu ihlobo zethu zonke nomakhelwane ikhathazekile ngale ndaba yalemfene nathi mawubuka futhi umubuka imfene uhlobo lwesilwane ongafanele ulubonakala emphakathini kalula ngoba abantu abayethembi izilwane vele isilwane siyingozi imfene ngendlela esikhulu esixoxela ngayo isilwane siyingozi akusizi isilwane singakwazi ukuphila naso kangako emphakathini singaphila nalowo kwazi ukuphila naso okungeyona into ehlangana nomphakathi leyo manje sifunisa ukuthi abantu abahlangane sisazoyenza iplan ukuthi yipi iplan esingahlangana ngayo siqoqane sibe zinsizwa makukhona umakhelwane ozwa ukuthi kente amemezela ahlaba umkhosi ukuthi hayi khona engingakuzwa kahle lana engathi sekuyiyo leyo mfene sisukumele phezulu kubonakala ukuthi hayi nansi ishuthwe ngaleyo ndlela ilandelela ibuku ukuthi akuyona imfene engabe ingozi kufike nesigaba la kuzozibonakala khona mhlambe ngakuba idinga amaphisi makubonakala ukuthi idinga amaphisi izobe sibonakala lapho ukuthi idinga amaphisi makubona ukuthi hayi mhlambe idinga laba bezilwane bezokwazi ukuyikhalima beyibambe ngathi nje ngiyaphela lapho nami ngolwami ulwazi engibuka ngalo ukuze kungabi ukuthi mhlambe mawuthi iyazingelwa iyingozi iphinde limaza abanye futhi mhlambe kungabhekwa futhi ukuthi awuhlobo lamaphisi akukhaliphele nokwazi ukuzingela izilwane mangabe ukuthi mhlambe kusebenze lona uma ngabe ukuthi imfene file kubona ukuthi imfene file libanjwe iyise izilwane lagcinwe khona izilwane kuzobonakala lapho futhi ukuthi hayi imfene le edinga ukuthi itholelwe laba abantu abafundela indaba yezilwane beyibambe ngaleyo ndlela ke bese kuba ukuthi umphakathi usalukhululekile ngathi nje ngiyabonga lapho ungahambe ibhuti wami mina nje ngifisa ukwazi because kule ndawo sake safika emini namanje noma usebusuku kodwa nje kuyabonakala ukuthi kuneyindawo ezinamathafa futhi enehlathi kuningi nje manje mina engifisa ukwazi mhlawumbe anikaze mhlawumbe nathi libalele nje ilanga nafisa ukuthi anike niyobheka kulela hlathi ukuthi ayihlali khona mhlawumbe noma mhlawumbe nibensanovala ngathi nihambe nje nicinge nizingele nesikhathi nisezwa nje ngayo nje noma mhlawumbe lani ngayitsheni ukuthi izohlala isikhathi eside kangaka because ngiyabona nje kuneyindawo nje anginana mhlawumbe nalo inilwazi ukuthi suke iqhamuke ngakuphi ukuze mhlawumbe nizokwazi ukuthi nisondelele ngakuyona leyo ndawo leyo nakulelo hlathi le ngoba nje ngiyabona khona indawo eyumfula la ngingazi ukuthi ukuphephe ngakanani nezingane nje kuseni njengoba nje kakhulukazi kuthiwa futhi imandla kakhulu ebusika ngiyabona la nezingane ziyawela zemfuleni okanye zihambe ezikoleni angazi mhlawumbe khona imizamo ezinake nayenza njengoba sisifika kulesi sigaba lesi kulokho ke dadewethu ngenxa ukuthi kusane ihlobo likakapheli kahle indawo yalana inamahlathi lawa anophuthuma ovele wene nje nakusanzimanyana nathi sisathi sibheke ukuthi ngalesikhathi sesizini makushintsha isizini kuqala ubusika sekuwohloka izihlahla mhlambe lapho singake sibone ukuthi ayikho nenye indlela yokwazi ukuzingela mhlambe ukwazi ukuthi siphume seqele sibone ukuthi kanjani okwamanje sisayisiza ngokuthi nje wonke umakhelwane sifuna ukumnikeza ithuba lokuthi akabhushe eduze kwasekhaya
ekhaya ukuze mhlawumbe makukhona into angayiboni kahle nala kuhambe khona isilwana angasiboni kahle asitshele ngoba uphuthuma wala lezi hlahla ekuthiwa amaphuthuma yizona evele zande zithi ngcomondo zibe ningi izona ezikakimizi okwenza kube nzima ke nokho ukuthi sihambe sibona ngoba uphuthuma mningi imizi phakathi kwamaphuthuma awona lamahlathi okwazi ukubona kalula into kulula ukuthi into noma ayikhona icashe kalula la emphakathini ungakwazi ukuyibona kodwa mase kusebusika ke kuzokuye ukuthi ungefani ngoba kusuke kukho amaqaba ungeqathakile ehlahleni mhlambe lapho soke sithi kuzama kufi mhlambe mangabe kude ayikakabanjwa sinyusela izinga ebusika sike sizama ukuthi siphithizele sibone ukuthi ngeke mhlambe lenzeke iplan ukuthi ibanjwe. Okay, niyayizwela ke babukela ukuthi nabo banazi inhlelo zokuthi benze njani. Nike nayizwa ukuthi mina ngeke ngathi nginovalo ngiyathuka njengoba ngila kulesimo semfene. Kodwa ke ngiyezwa kobhuti la no bavunga bayasho ukuthi ayibo ayibulawa. Ayithunyele impisi akube khona nithini imithi khona ubhuti insipho yezwa becuphe shuthi umuntu uphephileke nje bayasho ngemuva ukuthi ayibulawa kwenziweni abalali manje ke khona la isake seza khona ubhuti wathi na kumele ukuthi makufunakala insizwe eziqina ukhakhayi wathi komele kuncindwe manje mina ngazi ukuthi laphe niqineka kangakanani njengoba nisho ukuthi yena nizothi bakukhala umakhelwane niphume ngabe ukhakhayi uqinile yini izinsizwa cela ubaphendulela. Yebo hayi khona phela ngokuphisi noma ukwenza kwamaphisi kuhlukene kubaluleka ukuthi na ufunisele nakwabanye abanolwazi osebeke balibulala lo hlobo lesilwane. Yebo khona ngasephisini singakwazi impela ukuthi sithathe into njengemiqwa imkhonto mhlambe nathi siyicibe kuyakwazi ukucibeka labo njengabantu bakaZulu abakwazi ukusebenzisa kakhulu imkhonto singesilapho ke nokucupha mhlambe ngenhlese nangezihibe konke lokho singakwenza ukuthi nje umngozi bakhona besafuna ukubheka ukuthi inomngozi omngakanani ngoba kungenzeka mhlambe khona lapho nithi mhlambe nizama ukuyiciba kanti seniyayilola ibisiba ingozi kakhulu igcina isilimaza mhlambe abantu bekusafuneka ukuthi ke sibheke ukuthi mhlambe uhlobo ongeyona ningozi ngoba ngendlela abasho ngayo bathi ayisenabo umngozi kakhulukazi esayidini lokuthakatha mhlambe mawuthi imfene mhlambe wawe umuntu mhlambe efuna imisebenzi ngokuthakatha ayisenabo umngozi kangako kodwa isisilwane nje sifana nezinye izilwane ezinomali ukubona ukuthi ke phela isemphakathini phakathi kwabantu lapho ke esayidini lokwazi ukuthi nemhlamba ukuzingela siyakwazi iziningi inhlelo khona ukucupha ngendlela esikwazi ukucupha ngayo ihibe kukhona ukugwaza uciba nangemcibisholo mhlambe nangemkhonto into enjalo kodwa manje sesifuna ukubona ukuthi uhlobo luni mhlambe lesibane masilandelela ayinabo umngozi ngoba naba siyezwa khona abanye abasho ukuthi iyashana ukushaya uyabona ke izozifundise nengane ukushaya igcina isishaya sekuyimpi ke lapho yeyimfene nabantu ilokho ke sifuna ukuzama ukunqanda kusayeli ukuthi uma ngabe ukuthi siyabona ukuthi inomngozi kungcono vele ibizelwe amaphisi ibulawe masibona ukuthi hayi nawo umngozi kakhulu hayibanjweke iyiswe ilwaneni ilokho nje lesizwe. Babukeli siyabonga ke nani nizwele sifikile saniphathela udaba sekuzwala ngathi ngiphephileke yabona la ngiphethe oShakaZulu bayasho ukuthi baphethe imicibilisholo bazozama imihibe okunye angikwazi ke inkosi yami ngiyazi ukuthi ngintombi yakasithole kodwa nje isiZulu sibuye sikuhlule. So babukeli siyabonga ukuthi na nibukelile you tuned in so manje niphinde futhi ningakhohlwa ukusubscribe ni like ring the bell phinde nginibingelele babukele emakhaya so namuhla njengoba nazi ukuthi sizile la emphakathini waselindelani manje ke sinomama la nake nezwa ukuthi ukhona umama owake waba nesigameko esivela kuyena so manje uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani sizwe ngayo udaba ngizombingelela bese yayibika ebese sibeka udabeni ukuthi kwenzakaleni sabona mama unjani. Yebo sanibona. Yebo mama. Yebo ukhuluma nomama Mhlongo la ukhuluma naye nje ngathi ngikhishwa isise ebusuku asinawo ama-toilet ngaphakathi ngathi ake ngikongisibindi nje ngiphume ngenxa ukuthi ngange ngizomakhani bekhala ngempene ngangaze ngabona nje ngangaze ngezwe nangomuntu okesho ukuthi impene ukuyibona kodwa nje kwangithusa mina kakhulu ukuyibona nje ngathi ngithi nge-toilet nansi ngabaleka ngagcina sengiphinyika onyaweni ya ngathi mase ngiwile phansi yeza kumina ithemaiza mina afike yangibuka yasuka yahamba ngasukuma ngabaleka nje ngagcina sengilimala onyaweni kanti ngumuntu oyiphantelayo ophanta amatoha ngisakwazi ngishuka etohweni esimasothi unyawo lisebhlungu
nje ngiyafisa engathi singathola ukusizakala kule ndawo ngenxa lemfene mhlambe ade bayiqoqa noma benze njani ngoba isibathusa abantu abaningi kodwa mina kwangithusa kakhulu ukuthi ngiyibone ngamehlo because angiyazi imfene angihleze ngiyibona nje uma ngibone imifanekiso yayo nje kodwa ukuyibona live kwangithusa kakhulu. Niyezwa ke babukeli ukuthi ukhona ke oseke wayibona ngeziqu zayo. Manje mina engifisa ukwazi njengoba le mfene isuke ihamba nengane. Ingabe ngenkathi ingane ikhona naye kanye nomama wayo njengoba usho wona ukuthi iyasondela kodwa ayibaki sakwenza lutho. Ingane yayo yenza kanjani ke yona ngoba phela mhlambe ibona umama noma kwenzakalani kodwa nje ngifuna ukwazi ngawo ukuthi mase ukubona sekukubili yenza kanjani kwenzakalani. Angifuni nje ukuqamba manje ngathi ngabona ukuthi kwenza indlela engangithuke ngakho kodwa nje ngikhumbulayo ukuthi ayigodle kanje iza kumini ibambe eceleni ilokho nje ngingakuchaza kodwa ukuthi ngabonana okuningi nami ngangithukile ngibaleka sengibalesa nami ngiyongena endlini agcina sengilimala. Hleze ngisho ukuthi lesi simo lesi sibucayi. So manje babukeli nani nizwele ukuthi umama naye uke waba sesigamekeni esikanje wayibona kanye nengane yayo. Kodwa ke siyayithemba ke insizwa njengoba nizibonile ke zikhona ziphelele futhi zinakho ukuthi zizowenza kanjani. So siyabonga ke babukeli ningakhohlwa ke ukuthi ni like ni subscribe ni ringe nebell. Mina ke intokazi yako Jobe uMondisi kosithole uLebu ngiyanibhabhayisa namuhla bye bye.